Rinn Calum MacIllEathain, Beag Iain Ceir fiche te Rathad Chros Sgiogarstaigh. a-muigh is seòrsa cuspair. And a creids Deireadh Fòrladh 1940 a aimeile sgrìobh. A mòran h-òrain an tasglann Chomann Eachdraidh Nis. A cuspairean èibhinn na measg, mar an amhrain sy'n aige dhachaigh as an Dròbh an Bus Hàboist. Mae blàthachadh yn y balich, chron Deireadh Fòrladh. Dhachaigh as an Dròbh yn Bus Hàboist, Beag Iain. Beag lán Dròbh Spainch ga all to royal. Smisje vakke dóian, sin ulle ógle chéle. Mus, een a-muigh, svert de keile sarichtje. Ik juri hiens gedal wie Iain mes eigne polish grener. Ach saun ha blàthachadh smuutsnisje. Se Iain njaste suurhorst ga. Ik giensje masse sture se tjan het huis o tjele. Maar hura woonjach varave sin, san hosta rein aige, goroa heen se harapetod gejarave tiksje hele. Van raad keul schapeleer ga san heul meluch gefiachige, te hollish nish a-muigh, maar Iain het onderskean. In Rinn boch, zwanike, don macht se stach me aragen, san hunnig en laap jaren wik straatjen slaan geneetjen. Mr. Hura cool die Schiaterlin, va kote mat de chriar. Special dars ni diachin ga, vi riabig trone fehen. Sche frestel va vaderach, in navin vurei nach de vaigse. Laie eens schapenare ga, nach Iain sahig febia. Beski is lak sniknavenship. Ach, charoid a chagelinch. S-òrain nish sa chanelach. De naam dhachaigh i géirí.